sinziye ndanakubata umbabarire si jewe n'umutima kwera mwihanganye uranyemereye mana ibintu bikwiye ndumva umeze neza abakumva Yesu Yega we sheri wanje we yambidi sheri uraho umeze neza nagukumbuye sheri we nange ndagukumbuye oya yo none sheri je wumva kuzobona gute kwe tuzobana nuko ndunda yo nkamira kugutera urumva rero je nanje nakuye ati kwe ndagutore uje mu rugo nyine wamna irangora ibintu byo bakera nuko babwira abavyeyi rero cyama baramaze kumubwira buje marambye ati nje kutoba hako nzobenze bazana muhiwanyu nje sindamubwira yavuje kumubwire wewe sawa sawa reka nyanke nje muhira gutera shashe nandagumbuye ko intangorane nzoza kura muhira yambire nashaka kugenda anda kutungira abe umukobwa mwiza we yawe uraho neza Rwanda nitafari nakubonye no musi gusa ndahora hehe jembi yo hehe nagukunze jembi jembi ibindi mukunzi yego umutima wanjye nakubonye ko kuri no kutura no kugira baba ndakumbire kwenda gukunda reka ntuge tugenda bishambara njibona umuntu ntawe umeze guti uku wanje twokunda njye ndafise ibindi mukunzi oya nje umuryango w'iwacu yose nta basilamu bariyo oya nta basilamu bariyo nje nkunze umusilamu nje noca njana nje ntunankore ko kunkora ko bwerekana nagusezere nta nuko nagukora mu ntoke oya kabona hariho umukobwa yananiye ngo yitwa ngo Farida kweri je nagiye mpaka naraye ntanasinziriye mwana ujya mukobwa je ndazaba hariya ujya mukobwa twese twarananiwe ivyiwe kweri kwa Farida urahazi neza ngezeyo sawa neza ngaha kuri muhanda none genda munda mukiri tugenda n'umupira muvugana amahoro muzehe amahoro mwana umeze neza ndaho yego tubabariye kuba tugutembereye bwite amahoro sha biragoye aha niho kwa Farida we mwana kaga kutaka meze neza aha niho muhiri wanyu nabwahabone kweri ndashobora kwicara none ugateka none ko kubera iki mukazi wewe wacu bakaguha n'agateka ukicara ndashiraho n'agateka sinakubwiye kuza ngaha muhira urakwiye kumbabarira kubera je naraye ntasinziriye kweri n'ukuri genda ntasinziriye ndanakubata umbabarire si jewe n'umutima kweri mwihangane nyumviriza kweri kandi kweri kuguma mfukamye ushaka bo nkurayo kweri n'ukuri ndagukozeko kweri mbabarire kweri ndagukozeko je mu mutima wanje jewe uremye jewe rero nshaka yuko nagukunda naba ndakugira uwa kabiri hari umukunzi nkunda ngira uwa kabiri ntacyo mugabo je hari igihe je umutima wanje uza gutsindira umutima wanje washobora kuza gutsindira kweri
Jafari je basi niba unyemereye uranyemereye none sinavuga ngo nakwemereye sindakwemereye acho niba utaranyemerera kweri by'umutima wanje ubwo undi uribwaribwa je kweri mbabarira unyemereye ndagupfirako nimushaka ntiwavuze ko nkunda nje ndagukunda bishaye kuba kabiri ko agenda afite umukunzi wanje nkunda twakunda wumva ca wishima umugwe n'umuntu uranyemereye mama ibintu kweri ndumva ni none ibi none ibi wa undi noneho yari uwa mbere aciye yipica rero ndamwasi wowe nibi reka murisha umuntu